Tongin ya pet tim balik kaya hageduran kop jong kechispa lai pusau mataus nem arjar arsan. Kublai piki parlok ke channel por ngakpat piki batmai baban share berlaj per subscribe dengan channel hage jingile kaya jong geduran kop kolong jingile kaya kebala rimtam hage ba Asia geduran kop keba chispa lai pusau la penlong hakisan telikinong ba kata haganong ba Kolkata Jaipur, Impal, Shillong, Rajhar, bahkan nek si benai kena ke jinglek kai. Batkan sedang laduk ke arpalai terik mentau benai, batkan ku tahu benai agos mentau senem hi. Ya kena keduran kop larak kadu da ke North East United haus nem arjar arpusau. Batsa mentau senem mano banyu ara namar hagane ke tournament lapia haki group tong ini page juga grup A kedon ke East Bengal FC, ke South United FC, ke Indian Force, ke Nandhari FC. Grup B kedon ke Mohammedan FC, ke Diamond Harbour FC, ke Mohon Bagan Supergan FC, bat ke BSF FC. Grup C kedon ke Jaipur FC, ke Foreign Team One FC, ke Ladakh FC, bat ke Indian Army FC. Pada grup D kedon ke ITBP FC, Kardi Anglong FC, ke Bodalan FC, bat ke Punjab FC. Grup E kedon ke Shillong Lajong, ke Rangda Jait United, ke North East United FC, bat ke Foreign Team 2 FC. Grup F kedon ke Neroka FC, ke Indian Navy FC, bat ke Tra FC, bat ke Real Kashmir FC. Bun ki klub jong ke Indian Super League ki klaim la manishim bentashu hagana gijing lekai kum ka FC Goa, bat ke Bengaluru FC, kum kina giladu kibala yora igene ke Duran Cup hakisnem kibala late dream taus kim sim lain sim bentah hagana ke Duran Cup kublai shi bun ngisai sim pat hagawe pat ke video.